Popin Media. Obuzibu buli mikwano gyange gisinga ginviiremu n'abantu abandi banviiremu bawe munange andidye ku mbogolo gyasiyena afuge ku anze nkatiire nebyo ebyange bana obuzibu bulonda anti buli ali awo naye na anviiremu wanuupu faba movement zakuwaire muntu afuge era tujja kusimba twidye wano okuva ku saawa 2 tukalironda bali tulemesa olonda tiri bitegeera twidye kulonda tidde oba lwaki oba batire lwakuba ndi opposition bagonze abandi tubali kuyingira mu lukalala omuntu muvuka bali kuyingira mu lukalala nga baite nti opposition balonda abandi bagenda olwana bazira mu register fete twidde lwaki balese register yeyiwe oba atanga ife tuli bayero register gye balese balikoma abavubuka bayika wansi wa myaka 3 aye nga abavubuka n'ababiri ne 5 baziramu anga mu register alo bakebera amena gebe tigalimu kiri kuva kuki lwaki baziramu bali jalondera wa bajiro kubona nga NUP eri n'amani manji basalawo bajibuze people power amena gabato amena kayera obiyo ojereke aba banabo muleke gabi manira kuti ono naliwo alangirire bono akole ki olazirawo olalumuikago aliwa bali kusoma maila gabateso aluwa okero ouma onyanga olukopi opicho mwadi josi maila gabasonga bene wano wabajire mu register kuli kwendebe bya kusoma register tebaidye nadonga tida wano niwasoma asome omukulembeza tasobola abamu bawakisibo ojafu gani muko basigalira irala yotutulimu wakalu waliwo amatanka nagakuba nti registered NRM diriwo bali kudikweka mu kanisa bali kwenda kukosedo ekyokubiri babuzabuza abantu abandi nole yesimbyewo alumwike tuli kumbonako bali kwenda kobati bali kwenda kutolera NRM NRM bekwesere mu masomero bali kuida bali kwenda baide kubaibwe nga NRM bakwese register NRM babenti bakosedo bave kudineda edaba yabakama so nobo bobyo boikwagana nekiri kuliso kulonda abavuka beto atyana tuli kwenda bile NRM kubibonaku ngabo bekwesere mu masomero Acheno Hadija Adiyambo Jennifer Akero Deborah Alamiba Muhammad Babile Proskovia Babile Sandra People power! Our power!